Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ahmad Fauji. Kali ini saya mancing lagi di sini. Ini dia spotnya. Sekarang saya sudah pasang pancingnya. Ini ya. Ikuti terus Mas Bro. Ini dia spotnya. Kondisi airnya lagi jernih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Trek lagi. Meant to be Trek yang kedua. in the great outdoors, forever free. Pas teman. Strike lagi. Strike yang ketiga.
Sudah dulu video mancing saya teman-teman. Hari ini saya dapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam teman-teman, 6 ekor. Tapi tadi 3 tidak terekam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.